Hi, asai hai Project Blue Beam and the End Times to my lam khou duina na sias lo ni e. Aniu rui kan di ka bam akhat tho ka dat me meng ting puk lan ka pawa me ti me sam ku mai. Mong ru khou jisu tat ba mai meng ku mai. Ka bam akhat tho alien gong thai tu ku me sam ku mai. Social media khou aniu su su ai. Mi kyu ka sang kaling so tu mai tho than na thai ma gai. Tiki man sai asak rui lum sang lum ma me ni hawai. Mi guai ki Project Blue Beam samei tong puat bamlana sau tu me ha la than dai na nae. Mi tong video ko hai Project Blue Beam samei tabui chau End Time Prophecy le tabui tong karyang nai sau tu me hai duina na zaun sam khau. Project Blue Beam samei hai Canadian mai journalist kazan Sark Mona samei puroi kum 1990s ka phung palo my conspiracy theory khonai mi kyu tubui khang so tuwe thai new world order same to one world one government one religion di akhat saswan akhat sabria akhat sami hai mi kan di kho phungwang khang kasem lo mai kaseng akhat bang khonai mi kyu gwang tang khang taw san ba my Project Blue Beam same kyu roi tabui thiak su khang so tu tiki pai na advance my satellite laser technology AI mi kum ai hai sin su laki ting puk lan khau 3D tuang holographic images kumai fake second coming of Jesus Christ kumai rapture pai kami meng kumai ham ithai ra bye bye mi non mi kan di ku wong mi meng kumai kabam makatha alien invasion su mi meng kumai lial laki mi khau tai kan di mi goi ta tilum lana zai kariu wok nge tuai mi haina hamna kanyu low frequency wave sinsu laki man sai tong pi brain ka direct ra non na communicate sugong mi tong thia telepathy tong through kroi su khang tu mai khonai mi puat hai taw kaling na sinsu bam tha tu mai tho si mai ham nan than mai thai mage tiki mi he end times antichrist gong ne mi khang samdan na bam mi tong di the tu mai hai Bible khau zawi thain than na hawai ka zeng tho Revelation chapter 13 korina chapter 17 ngan khani Daniel chapter 7 khau pai thai kaniu ri machun na bammei new world order or totalitarian government same hai antichrist guang rap appear surap tu puinong kiu guang puni thei tu mai hai ni lawai Revelation chapter 13 tung verse 7 ko ta kumna salawai and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them and power was given him over all kindreds and tongues and nation antichrist ban kho matat akhai kha ngam hai ti lo kan thei tu mi hai di lo thai Matthew chapter 24 tuang verses 23 kharoi 27 ngan me kho din ka swak la me lat bam hai Project Blue Beam tung puat kyuni ka zaw tha tu mai la than hai ngai the verses 23 kani 24 ko tai kumna salawai then if any man shall say unto you lo here is Christ or there believe it not for there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible they shall deceive the very elect khau te Jesu bam thei mi thu tai Jesu Christa bam thei tu na sa puni thei mi kumpu khau lum riu tu na ko hai ti lawai kabang mai verses ka guai ka ti pa kai ti thai pobang Jesu Christa luan nai mi sna guang bu khau tho nei pat biak thang ting plik tina nei kai lau biat ngan galik tan mai kum kandi mi guai thai puni dei tu na salawai kamai ndao phao na ngam le ka him ka zaw na ka tuang bansra guai le tu na guang puni tu na than me la re kho dilawai hay zeng rồi anh yêu rầm lùm hai mi của mày cái tận mày hầu bố mày khâu tai ngang lâu mà là kỹ ra quảng tông là Bible rồi đi lâu mày khâu
อันนี้งังลงนะบัมเขาตุนักเรียนแน่กะกันซาไม่ให้จักนะคริสตาเขาลุมเรานะสัมดานบัมดิเขามีกินหามีเจเนอเรชันหาคำไม่กินตัวไม่กินดีเทไม่ก้อยนะทุนกูเท next video ก็ไม่ก้อยนะเรียวตา God bless you